Chibai lost Hnamte channel hello welcome to ni. Wala voin ka content chu kha caption akan huak khan engine oil company min bum ti kha karon tilang ani chu minlo bum na sakop mai om zia kha karon soi fe do na eng wanga bum nge wanga min bum nge ani ti te po karon soi do na om zia chu hei tu na hian Servo company nen kum khat chung contract kan sai na kan thok ho do na ti chuanin minlo bum na chan tak ka zo ka chu ka soi fe du chu Servo hianin engine oil thatak men lo siama I heta hianin rating sa hianin API SP ti hetel kher ni chu hei fully synthetic engine oil ania API SP omlo engine oil ma se fully synthetic anga soi alo tam lutuka chu atlom zo ka fully synthetic angin anlo soita amaro chu API SP ti tel kher ho chau hi fully synthetic dik tak kha alo ni ani chu omzia chuanin company dang an mani kha chu soi tak kherlo mai la anin shaldu wang te ponianga kha fully synthetic anlo ti thina amaro chu alo ni tak tak lowa apoi khop maya amaro chu Servo hi India siam ni ma se API SP certified thap API SP omzia kha chu American Petroleum Institute ti na ni ta chuanin uncertified thap ani wang khan hei hi adik tak ani ti chu ka soi ngam zan ani he engine oil hi kamanga video kan muang hianin kan hang chin vela atir kha chon ya kema po khatle min ka skeptical vele thota achan chu engine oil sang sang hi kan lo mangpol to ta fully synthetic tamtak kaman hi engine noise hi atam thei em a khatin tho tura ta khan kal ngai ru deu amai ro chu hi kan manga achak ta em engine noise te po kha om tami lo me a chu API SP ani na hian aron proof nin ka share chu clear to the khan hei karon soi lang do ni aman hi tle mina u de shat point me the hemi hi sang khat le zang ni liter khathi amai ro chu certified dik thap ani wang khan a fully synthetic tak na kha aron lang ta ni chu endianan reisa te tlan chak tu tan big te phei chon he engine oil hi ka prescribe crop mai ti kha karon soi do achan chu fully synthetic tak ani wang khanin a perform dan tu rakha adik thap ani hey engine oil sang sang hi ka soi fia duwa 10W50 10W40 ti te 10W30 ti te po manga khami kha upgrade sang sang kan han soi fia lok anga omse chu 10W50 kan ti chuan 10 ti ka chu winter ti na ta 50 10W50 alo ni chuan 10 lampang a kha chu a 10 lampang a kha chu engine ina avo zong enge a oil ina man thei ang zong ta 50 ni chuan a temperature san zong ang kha a cha zong ti kha apan le a chang kha a inte na ni bera amai ro chu entinan khal dan tura zirin le yom dan tura zir khanin engine oil kha imang thei dina ni chu vurama om thang te lo ni chuan entinan motor tan khan bike mo motor tan khanin upgrade a khanin 0 ti te polom ta ni 0W40 ti te polom ta 0W50 ti te polom thei ta khatianga khanin yom na mun avo le lumazir khan ama salam pangkha ithang don ti na ni chu amai ro chu hei hi soi zaw le ka du chu engine oil reng hi company na an recommend kher hi mana tha achan chu motor remo bike mo ni kha company recommended kha an ron nei thin ta ni bike na man tu big ta kha chu engineer ten uluk taka an test to ani wang khan kha athabera ngai chu ania amai ro chu entina tu na ka engine oil man karon soi te hi chu race use tan te jon tangka ma chan chu bike ta kha entina race ai lo mang don ta alo sata ta ni dang ai man bak ai khan push don ta ni chu mini wang chuanin engine tlo nan tele engine performance strat nan shim khanin a oil grade a sang shet kha man kha poi ta lo ta endinan le fully synthetic alone ni phei chuanin fully synthetic kan ti ka chu a oil grade hemi fully synthetic kan ti hi chu engine oil pa ngai aya thatura siam ani ta chemical ne na combine a aya pa ngai aya thatura siam le endinan hemi race use ate po engine in chuai ta na thatur bika an ngai an siam lo ni ta chu
engine oil thak zung ngai lo tura an duan ti bik te khan ta he apanga hi chu mineral oil atang siam te lo ni ta amaro chu fully synthetic an ti ho hi chu khami atan bi ka thatur bi ka e performance atan bi ka an duan bi kha ani ti na ni chu chuan he oil hi e clear to te khan giveaway ka siam dona clear to te khan minlo share chakola giveaway ka siam dona Instagram khan post karon siam nga nakina afrin indong thei don ni e oil hi e ala chhawng duin nom chuan minlo contact ula e azwar chhawng duin nom pon minlo contact roti kha ka soidu he oil bi kher kheri hyper sport ti hi chenga hyper sport ti hi hemi race use atan de hlek tele tlan chak du tang khan race use lo atan po thatau ta e karon soi bi na chan kher chu engine e ti throina chuan le engine endiran kan bike 390 ate chuanin hemi a recommended hi 10W15 ni shim ta chan chu a engine in throina ta wang khanin le alo sama de bik ta khatianga tan khan hei ka recommend khop mai ti kha ka soi do chuan giveaway kha ka siam dona ka giveaway siam tur dan tur kha lekin IG a karon post anga comments kha chuanin lucky winner in hei hi an dong don ni engine oil hi a tha map khop mai ke man ka test to ke man ka khala ka recommend hei hi nia engine oil dang po mani na mami po fak lu tu ka po intimate he amai ro chu hemi ka man hi chu ka fak ve thot mani khanin servo hianin racing team pakhat anlo sponsora tuiriala anin race khan ground rule racing team da khan lo sponsor anni po khan fak khop maya achan chu ni danga motocross ate an tlanta motocross an mana engine oil dang an mana khami engine noise an neng te kha an nei tami lo ta ni chu achiang ka ti le khatiang tan vel te khan no divedon ni ti kha ka sei duwa entinan jin sha de mi tan te po khan a thareng ani chu mo chuan kan han soi zau lenga thil pakhat kan soi le tur chu engine oil hi kan share tur chu heng te po fully synthetic te hi kilometer sang li dana te thak tur ti ani ta sang hi sanga te khan kilometer sang khat imana te khan thak ze kha tur ber lawa ma se kha ka chu sumi lo ne ya ti theih ni chu kha chu poina om chuang lo thak mun luk kha chu om chuang lawa amai ro chu engine oil pa ngai ai chuan hei chu adai rei jok ti kha ka sei du le engine oil hianin engineer recommended hian 10W40 lo ni ta sei bike khan 10W50 atlema I bump up step khata han chuan kai ze chu apoi lo ni amai ro chu 10W60 70 ti velanga han chuan kai ka chu a thalo ti kha ka sei du grade kha point ni khat ba ka chuan kha a tha ka ti lem lo pe chuan chu clear tu kan shei la ti kha ka sei du chuan servo hi chan maria son CL oil depot ti oma chu ta chuanin leiturin om renga hun than thana po leiturin oma in lei du ani chuan ke ma hi IG ate po min ron contact theanga chu mai ba ka workshop chi sang ate po ka pe kwal dona le petrol pump ate po leitur tama ti kha ka sei du hemi engine oil bi kher hi clear tu ta khan lo mang ve chinula ti kha ka sei du entiran two wheeler nei bike hatiang kan cham du ta te pe chuan man chi khop mai ti kha ka sei du hei servo hianin program chi sang sang ten nei thina hei ka ke po ka tel ve nol to an program ate po ti khanin hemi an mani a dealer te tan bi khen ham thanna tam tak te pon siam saka khang te po kha lo workshop emo hetiang ang kai noi zuar te in omni chon hei hi lo la ve ro ti kha ka sei du hei hi hyper sport hi lo mangchin ve don nia ka proof a tha ni top mai ole giveaway kha ka sei tong khan IG in lo changa kha kan ti chho don ni ole